Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fishing Online Aceh. Kita dapat orderan Railpen Battle 3. Railpen Battle 3 6.000 ya. Sekalian 2 piece ya guys. Railpen Battle 3 6.000 sekalian 2 piece ya. Tujuan Aceh Singkil ya. Tujuan Aceh Singkil. Pen Battle 3 6.000 ya. Sekalian 2 piece ya guys. Tujuan Aceh Singkil ya. Tujuan Aceh Singkil. Sekalian 2 piece. PE Duraking Valiant 2,5. Hot Fish Jig 60. Hot Fish Jig 70 ya guys. Sama PE Duraking Valiant PE 6 ya. Tujuan yang sama Aceh Singkil. Barang ori produk pen ya guys. Pen Battle 3 6.000. Tujuan Aceh Singkil ya. Tujuan Aceh Singkil, barang mulus ya. Barang ori produk pen ya. Barang ori produk pen ya guys. Oh, dipelik ke rồi. Bang janji pelik. Murah kan? Pen Battle 3 6.000. Tujuan Aceh Singkil ya guys. Sekalian 2 piece ya. Pen Battle 3 6.000 rasio 56:1 ya. Rasio 56:1. Link capacity mono 15 335 20 230 25 210 ya. Dengan berat relnya 588 gram ya guys. Ini sweat pak draknya guys. Ini Hot Fish Jig 60 10 biji, 70 10 biji ya guys. Barang langsung kita packing ya. Itu nih. Ada bopak roy. Ada bopak roy. Itu itu. Kita tengok kilo. Nyok pada ujung kan. Di mana? Tujuh minum.
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا Pen Battle 3 6.000 ya. Pen Battle 3 6.000. Tujuan Aceh Singkil ya guys. Satu paket ya guys. Ini Pen Battle 3 6.000 ya. Tujuan yang sama ya guys. Aceh Singkil ya. Pen Battle 3 6.000. Tujuan yang sama. Aceh Singkil ya. Barang ori produk pen ya guys. Barang ori produk pen ya. Barang super mulus ya guys. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج Pen Battle 3 6.000 ya. Tujuan yang sama. Aceh Singkil ya. Barang langsung kita packing. Sekali jalan 2 guys. Sekali jalan 2 ya. Pen Battle 3 6.000 ya. Dengan rasio 56:1 ya. Dengan berat relnya 589 gram ya. 589 gram. Tujuan dengan yang sama ya. Aceh Singkil. Dengan PE Duraking Valiant PE6 200 meter ya. Paket dengan yang sama ya guys. تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم في أرضكم Sekarang langsung kita packing ya. Pen Battle 3 6.000. Tujuan Aceh Singkil ya. Satu paket 2 piece ya.
Pen Battle 3 6.000 ya. Tujuan Aceh Singkil ya guys. Satu paket ya. Pen Battle 3 6.000 ya. Pen Battle 3 6.000 ya. Tujuan satu paket ya. Tujuan Aceh Singkil ya. Barang ori produk pen. Yang berminat bisa hubungi nomor WA 085358662120 ya guys. Terima kasih yang udah belanja sama kita ya guys. Barang ori produk pen ya. Kali jalan 2 ya. Pen Battle 3 6.000 ya. Salam satu hobi ya.